Poštovani slušalci, dobrodošli u novi podcast u okviru serijala na temu erotološkog proučavanja književnosti koji se snima na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na katedri za srpsku književnost. Moje ime je Kristina Pavlović-Rajić, profesor sam srpskog jezika i književnosti u 10. gimnaziji Mihajlo Pupin u Beogradu. A ovom prilikom i neko ko se zanima za erotologiju, tako da ću biti moderator podcasta čija je tema folklorni erotikon, monografija profesorke doktora Jelenke Pandurević. Jelenka Pandurević je vanredni profesor srpske književnosti i kulture na Filološkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Predmet njenog naučnog interesovanja je istorija i poetika usmene književnosti, interdisciplinarni aspekti folkloristike, kulturna animalistika, studije kulture i heritologije, usmena istorija, književna antropologija i erotologija u književnosti. Kao autor, koautor i priređivač potpisuje sledeće knjige: Kratka istorija pisma, knjige i biblioteka 2014. Iz folklorne riznice Bosanske vile, epsko-lirske pjesme 1 2015. a epsko-lirske pjesme 2 2018. Nematerijalno kulturno nasljeđe, teorijski, metodološki i administrativni aspekti 2017. Srpska književnost u Bosni i Hercegovini, epsko-lirske narodne pjesme 2018. Srpska književnost u Bosni i Hercegovini, lirske narodne pjesme 2018. Srpska književnost u Bosni i Hercegovini, pripovjetke i predanja 2018. Ilija Nikolić, etnografska zbirka Arhiva SANU, pregled rukopisne građe 2019. Profesorka Jelenka Pandurević, dobrodošli i dobar dan. Hvala na pozivu. Radujem se što sam ponovo na našem fakultetu. U svom prikazu studije Jelenke Pandurević, folklorni erotikon, profesorka dr. Dragana Vukićević je istakla da je ovo dugo iščekivana studija. Najpre bih spomenula značajne prethodnike proučavaoce folklorne erotike, a potom ćemo nastojati da sagledamo značaj, opseg i novinu koju nam donosi knjiga o kojoj je danas reč. Prvi put u nizu radova je godišnjak Antropofiteja, koji je izlazio u Leipzigu u periodu od 1904. do 1913. godine, Friedricha Krausa, koji je donosio folklornu građu različitih naroda, a u velikom broju priče, poslovice i običaje srpskog naroda. Zatim, Seksualno u našoj narodnoj poeziji 1933. reprint 1978. Aleksandra Kostića, Mrsne priče koje je 1984. priredio Dušan Ivanić, koautorsku studiju Zoe Karanović i Jasmine Jokić, Smehovno i erotsko u srpskoj narodnoj kulturi i poeziji 2009. Značajan je još i za proučavaoce folklorne erotologije zbornik Erotsko u folkloru Slovena iz 2000. godine koji je priredio Dejan Ajdačić. Folklorni erotikon, monografija Jelenke Pandurević, objavljena je prošle godine. Po rečima profesorke dr. Dragane Vukićević, ona predstavlja nezaobilaznu lektiru za buduća erotološka, folkloristička i postfolkloristička istraživanja. Profesorka, studijom ste obuhvatili put od obredne do poetske metafore, proširujući istraživanje fenomenom takozvane treće kulture ili postfolklorom, što je novina i vaš doprinos u proučavanju oblasti folklorne erotike. Najpre nam recite koje su to osnovne jedinice obrednog modelovanja sveta i o vezi odnosa opstenih, obrednih i običajnih ženskih pesama sa mitologemama koje apostrofiraju plodnost majke zemlje i ljudskih zajednica. Najšire uzevši, obred je vid religijske prakse, jedna od najsloženijih formi simboličkog izraza koji uključuje prostor i vrijeme, ljudska tijela u pokretu, maskiranje, uloge i geste, slike, predmete, zvukove i riječi.
U pitanju je izvođačka praksa koja se osmišljava kao kolektivni odgovor, kao reakcija na granične situacije u prirodi i u čovjekovom životu. To je društvena, grupna aktivnost koja definiše i potvrđuje određeni poredak ili uređuje prostor onako kako je to propisano u mitu. Razumije se da ovom prilikom neću govoriti o međusobnoj uslovljenosti mita i obreda, obrednog i mitskog modelovanja svijeta, kako je također moglo da glasi vaše pitanje. To pitanje je složeno i pripada najširem kontekstu našeg razgovora. Važno je međutim naglasiti da za razliku od mitskih priča ili narodne književnosti u kojima se također opisuje, izražava i potvrđuje kosmički društveni poredak, obred taj poredak i stvara, odnosno ustanovljava, jer unutar obreda sve mora biti pod kontrolom, predvidljivo, bez izmjena i iznenađenja. Kada se u obrednoj dinamici kolektiva poslože predstave o svijetu i čovjekovoj ulozi i mjestu u tom svijetu, možemo govoriti o konceptualizaciji svijeta putem simboličkih predstava. Svijet je dakle onakav kakvog ga je kultura usadila u kolektivne predstave posredstvom ne samo obreda, nego i predanja, vjerovanja, usmenog folklora. Posmatrani kao kulturni fenomeni i obredi i običaj, bilo da se ispoljavaju u verbalnom, predmetnom ili akcionalnom kodu, mogu se posmatrati kao tekst, čiji su osnovni elementi nosioci radnje, dakle učesnici, likovi ili junaci, i tip radnje, zatim prostor i vrijeme. Ako se ovome dodaju još i verbalne, odnosno neverbalne geste, uspostavlja se simbolička struktura svijeta koju baštini neka tradicionalna zajednica. Alatke za njeno razumijevanje i tumačenje najpreglednije po mom mišljenju izložio Ljubinko Radenković u knjizi Simbolika svijeta u narodnoj magiji južnih Slovena, gdje se mitsko mišljenje i obredno ponašanje tumači posredstvom kategorija čovjekovog tijela, prostora i vremena, ali i biljnog i životinjskog svijeta, odnosno simboličkih kodova koji se odnose na boje, brojeve, metale. Simbolička slika sopstvenog tijela podijeljenog po vertikali i horizontali, na gore i dole, blizu i daleko, osnovni je instrument za razumijevanje svijeta. Za simboličko pozicioniranje biljaka, životinja, demonskih, božanskih, tonskih i solarnih atribucija i bića. Prostor se također poima i u odnosu na čovjekovo stanište i shodno tome razlikuje kao blizu i daleko, kao pitomi i divlji, organizovan i haotičan, svoj i tuđi, kao ovaj i kao onaj svijet. U folklornim i etnografskim tekstovima simbolička slika čovjeka i svijeta iskazana je dakle u sistemu binarnih opozicija, razgraničenja, ali i tipoloških analogija. Granica između svijeta čovjekove realnosti i čovjekove sigurnosti i onostranosti koja pripada bogovima, demonima i precima različito se konkretizuje. U obredima je to kućni prag, ograda dvorišta, raskršće, obala rijeke, bajkama, šuma, planina, pećina. U narodnim pjesmama, koji će biti predmet našeg današnjeg razgovora, to je gora čarna, voda ili zelena livada. U folklornim tekstovima granični prostori su scena i u korelaciji su sa nekim socijalnim graničnim statusom junaka. Ako se tome doda i granično vrijeme, kao što je zora ili zalazak sunca, onda se usmenopoetska slika data na primjer u stihu Za goricom vodica, na vodici curica, nedvosmisleno dovodi u vezu sa predbračnim statusom djevojke suočene sa spoznajom vlastite polnosti i tajne začeća. Izvor u gori je lokus obredne metafore, ali i usmenopoetski topos erotskog susreta. Tome nas je naučio Miodrag Pavlović u eseju Jelen vodu mućaše iz zbirke Obredno i govorno delo. Dozvolite mi da vas podsjetim na ovaj esej i na narodnu pjesmu iz zbirke Vuka Stefanovića Karadžića uz koju stoji napomena o kontekstu izvođenja. Na cveti na ranilu, koja je predmet Pavlovićevog tumačenja. Poranile devojke, poranile na vodu, a na vodi jelenče. Rogom vodu mućaše, a očima bistraše. Jelo le jelo, dobra devojko.
Pjesma je cijela lepa, kao i mnoge druge narodne, naročito obredne pjesme. Nedorečena za čitaoce. Miodrag Pavlović nas podsjeća da su jelen, bik i ovan simboli muške oplodilačke snage od pamtivijeka i da rogovi imaju simboličku vrijednost muškog principa. Zagonetka koju, kako sam rekla, sobom nose mnoge narodne pjesme, ovdje se usmjerava na stih u kojem jelen rogom vodu muti i nudi se kao moguće tumačenje mitologema o stvaranju čovjeka od zemlje i vode. Pavlović postavlja i suštinsko pitanje. Da li su za takvo značenje znali i oni koji su pjesmu pjevali? I kaže nešto veoma važno za razumijevanje obredne poezije i njenih funkcija. Nisu ni morali znati. Važno je da se pjesma otpjeva u pravi čas, na pravom mjestu i da se prenese dalje. Kaže se dalje da biće stvoreno od gline u drevnim mitologijama oživljava neko vrhovno božanstvo, pa se u ovom slučaju jelen javlja kao hipostaza boga vida, koji svojim vidom, viđenjem stvara život. Zaključak ove smjele, ali ubjedljive pretpostavke odnosi se na sljedeće. Djevojkama se u zoru ukazuje ili pokazuje predstava polnog čina posredstvom muške prilike maskirane u jelena ili sa jelenskim rogovima kao rekvizitom. Jelen je medijator, biće sa granice, posrednik među svjetovima. Mnogobrojne predstave jelena na nadgrobnim spomenicima, stećcima govore u prilog tome. Radnja se događa u elementima, zemlja i voda, koji inače reprezentuju životna načela, i to u granično vrijeme, poranile. Što također podržava tezu o alegoriji seksualnog čina. Prizor jelenskog roga u zamućenoj vodi, koja se poslije bistri jelenskim pogledom, je obredna metafora. Može biti i priprema za neko vraćanje u vodi i pomoću vode. Pavlović na kraju kaže da se i to vraćanje mora odnositi na slutnju, na pripremu dolaska na svijet novog ljudskog bića, aludirajući na djevojke, učesnice proljećnih obrednih svetkovina i na njihovu inicijaciju. Jedan od najstarijih, onih mediteranskih zapisa narodnih pjesama na štokavskom dijalektu iz 16. vijeka sačuvao je karakterističnu stilizaciju ovog lirskog obrasca za koji se pretpostavlja da je još veće starine i u kome su jasno naglašeni elementi koji će se kroz istoriju bilježenja srpske narodne književnosti uočavati kao toposi erotskog nagovještaja i ljubavnog susreta, dakle elementi poput djevojke vodonoše, žednog junaka, izvora u gori. A ti, divojko šegljiva, zapni putašca do grla da ti se dojke ne vide, da mene želja ne bude. Na tvoje dojke gledajući, vranog konja zakovah i moje družbe ja ostah i mojega gospodina. A ti, divojko šegljiva, vazmi vidarce na glavu, vidričicu na ruku, ter mi dva pojmo na vodu, kroz te mi luge zelene, na one hladne studence. Mogli bi se izdvojiti različite maske koje u okviru životinjskog koda predstavljaju medijatore, ali istovremeno i muški princip. Izomorfnost je najočiglednija na relaciji jelen-konj, pri čemu je kompleksna figura konjanika spojnica koja omogućava ne samo širenje narativne komponente, nego i asocijativno povezivanje zamućene vode sa analognim metaforama pokošene livade, pogažene bašte, potrgane ruže. Premda složena i ambivalentna, simbolika konja prevashodno zalazi u prostore biološkog i nagonskog. Hatidža Krnjević zapaža da iz cjelovite figure konjanika, da se zapravo iz cjelovite figure konjanika i izdvaja gradeći erotske metafore izvora žednog konja i junaka koji ga ne može obuzdati, koje se iz pjesama na narodnu sele i u prostore naseljene narodskim, građanskim, ali i novokomponovanim pjesmama. Prevari se lijepa djevojka, hladenac je vode otvorila,
Kad je junak vodu upazio, svome konju uzdu otpustio. Konj prežedan, uzde nemajući, na bistru je vodu napanuo. Ili evo još jedan primjer. Sa kraja, zapis je načinjen krajem 20. vijeka. Mladi momci travu kose među nogama, a cure im vodu nose među nogama. Daj mi, curo, ladne vode iz ladovine, da napojim svoga đogu do polovine. Ili još jedan zapis koji se može datirati i u 21. vijek. Jovan beže, konja veže, o sinđiru srebrnome, o kozluku gvozdenome. Sinđir puče, konj uteče, u marino rosno cvijeće. I evo nas sada ponovo sa aluzijom na Vukov klasični korpus i zapis iz klasične zbirke Vuka Stefanovića Karadžića, koji nam pomaže da prosto obuhvatimo raspon ove metafore u njenom razvojnom putu. Rani konja Radivoje, devojke te pretekoše, vedrom vodu zamutiše. Obredni kontekst aktivirat će se i kada učesnici u obredu posvećenom kultu plodnosti postanu junaci narativnih pjesama, odnosno kada ova alegorija formula junaka na vodi i zamućene vode i djevojke vodonoše bude ugrađena u žanrovski različite pripovjedne forme. Tako, na primjer, u zapisu iz Bosanske vile nema više obredne zoomorfne maske, niti se djevojci vodonoši ukazuje jelen, nego metafora funkcioniše posredstvom slike, epske predstave junaka sa sabljom. Kad na vodu Banoviću šćepo, britkom sabljom bistru vodu muti. Uzročno-posljedična veza motiva i odnosa među likovima otkrivaju se aluzijom, pa i tumačenje cijelog niza tekstova dobija nove podsticaje upravo iz razumijevanja konteksta. U zapisu iz Erlangenskog rukopisa, kao i u većini narativno razvijenih varijanata djevojke na vodi, zaplet počiva upravo na nedostatku. Momak koji je 3 godine bezuspješno prosio djevojku, odlučio je da je sam uzme, osedlah konja još te s večera, pa je otidoh kroz Crnu Goru na ladnu vodu, ali na vodi duša djevojka. Dakle, ovaj razvojni put, upravo ove metafore, sjajno je interpretirala Snežana Samardžija, upravo baveći se ovom temom i njenim razvojnim lukom, koji se uspostavlja od najranijih zapisa do zapisa iz Vukove zbirke. Dakle, ovdje se sada predstava jelena koji rogom vodu muti, seli u prostore obrazloženja. Kako će djevojka slagati svojoj majci zašto se zadržala cijelu noć? Zato što je jelen vodu mutio, a ona čekala da se voda razbistri. Dakle, sama metafora iz onog obrednog konteksta sada funkcioniše u tkivu narativne pjesme na jedan sasvim drugi način, ali se ta veza između slike i obrednih erotskih konotacija zapravo ne gubi. Dakle, kao primjere predbračnih seksualnih sloboda, u knjizi predstavljate nekoliko pokladnih svetkovina, što je vrlo interesantno. Iz našeg savremenog ugla posmatranja tog tako strogog patrijarhalnog doba, nekako je, rekla bih, nekoliko ekscesnih običaja, poput liganja momaka i devojaka u zapadnoj Hercegovini, gonjanja, strnđanja, noćnog orgijanja na Biljani petak, ili običaj brevene u Banatu. I sad kako mi da posmatramo takve predbračne, običaje u odnosu na zvaničnu oficijalnu kulturu? Nekako su u suprotnosti, čini mi se. Kada je u pitanju folklorna erotika, sve su glasniji i jasniji kritički pristupi i uvidi postmodernih vremena koji intenzivno naglašavaju ono odavno uočeno nepodudaranje zamišljenog i ostvarenog reda u sistemu patrijarhalnih normi. Uočen i problematizovan još na tragu ideja Levi Strosa,
Rascjep između struktura mišljenja i objektivne stvarnosti sagledan i iz emske perspektive, dakle na onom autoreferencijalnom nivou posmatrane zajednice, ali još više iz one etske, oblikovane političkim i ideološkim instrumentarijem koji unose zapisivači, istraživači. Posvjedočen je u mnogobrojnim terenskim zapisima, recimo u zapisu Radmile Kajmaković, koji je inkorporiran u njen rad iz 1979. godine. Ovo je vidljivo upravo u dijelu u kojem autorka predstavlja terenske nalaze o predbračnom seksualnom iskustvu. Radmila Kajmaković navodi da je u čitavoj zapadnoj Hercegovini, pa i u Rakitnom, koje je bilo prosto prostor njenog terenskog istraživanja, bio rasprostranjen običaj liganja momaka i djevojaka, običaj sasvim suprotan, kako ona kaže, patrijarhalnom moralu i našim predstavama o shvatanjima dinarskog stanovništva. Po onome što se o običaju zna, djevojke od 14 do 15 godina spavale su same u posebnim prostorijama, podrumima i štalama, gdje su im noću dolazili momci i sa njima slobodno ležali. Svaka djevojka ligala je sa više momaka, a i momak sa više djevojaka, pa je veći ugled uživala djevojka kojoj je dolazilo više momaka. I dalje taj zapis jednog etnologa, dakle terenskog folkloriste, donosi cijeli niz detalja, kakav je raspored bio, ko je dolazio utorkom, ko je dolazio četvrtkom, kako su se neutralizovale eventualne neželjene posljedice takve prakse. Dakle, etnološki zapisi nam donose određene informacije, iako među etnolozima i ne postoji konsenzus, niti postoje opsežne terenske istraživanja u vezi sa ovom praksom. Istom krugu etnoloških pojava pripada i obredno gonjanje, odnosno valjuška, na prostoru za ispašu i kolektivno simuliranje koitusa u Lici i Dalmatinskoj Zagori. Na osnovu građe zabilježene u sjeveroistočnoj Srbiji, na primjer, Zorica Divac opisuje običaj strnđanja o belim pokladama, zatim mutkaluja i laže drugog utorka po Uskrsu, noćnog orgijanja na Biljani petak kao primjere predbračnih seksualnih sloboda, ali kontrolisanih u okviru običajne prakse, što je veoma važno naglasiti. Ova autorka navodi da je uloga ovih običaja u tradicionalnoj kulturi sela očigledna. Oni bi trebalo da podstaknu kod djece želju za brakom i porodicom već u prvim godinama puberteta. Njima se dakle želi ubrzati seksualna zrelost i omogućiti rani brak, ali po želji roditelja. Strnđanje sa svima podjednako, što je prosto uslov ove prakse, trebalo je da spriječi vezivanje za jednog momka ili djevojku. Bez upućivanja na ovu etnološku realiju, uz napomenu da i u etnološkoj literaturi postoje divergentni glasovi u vezi s tim, u zbirkama i antologijama lirskih narodnih pjesama naći će se i zapisi koji bez onih napomena o kontekstu ipak tematizuju ostatke ili reflekse ove prakse. Na primjer, riječ je o onom čuvenom krugu pjesama o opkladi momka i djevojke da spavaju, a da se ne diraju, dakle što je karakterističan otklon od stereotipne ženske pasivnosti, budući da inicijativu za kršenje sporazuma najavljenog na početku pjesme najčešće preuzima ženska strana. Inače, isticanje folklorne erotike i njenog prisustva u tkivu grandioznog korpusa srpskih narodnih pjesama decenijama je bilo praćeno nelagodom, institucionalnim uzusima i autocenzurom u akademskim krugovima, ali i na terenu, kao introspektivnim nedoumicama samih istraživača kojima su autoritativni i reprezentativni koncepti, one naše klasike, jedine i prave, izgledali kao kamen spoticanja. I tako je od samog postojanja Karadžićeve zbirke, koja je ustanovila i posvjedočila književnu i kulturnu reprezentativnost narodnog pjevanja na srpskom jeziku,
Suočen sa bogatstvom opscene leksike i erotskim folklorom u najrazličitijim oblicima, ali i problematičnom recepcijom svojih prvih izdavačkih i redaktorskih poduhvata, Vuk Karadžić je u konačnici ipak iskazao rezervu prema ovakvim sadržajima koji su sve do druge polovine 20. vijeka ostali u njegovoj rukopisnoj zaostavštini. Eksplicitne sadržaje nije bilo teško odstraniti, čak i kada je samom Vuku postalo jasno da su i kao takvi svjedočanstvo narodnog života i izraz narodne kulture. Podređujući ovu spoznaju svojoj velikoj misiji i dobrom poznavanju domaćih prilika koje bi mogle uticati na njegov rad, Vuk je napravio kompromis, prepuštajući konačan sud o tome budućim naraštajima. Mnogo suptilniji problem predstavljala je metaforičnost pjesničkog izraza, kao imanentno svojstvo jezičkog pamćenja koje čuva slike i predstave, fraze i formule, a koja se uprkos zazoru javnom mnjenju pokazala spasonosnom i za usmenu poeziju i za folklornu erotiku. U lirskim istočnicima Hatidža Krnjević podsjeća da se godine 1823. vodila živa i veoma zanimljiva prepiska između Vuka Kopitara i Grima oko spornih pjesama, kako ih je nazvao sam Vuk, dakle oko pojedinih stihova ili čak samo nekih riječi. Poučen iskustvom sa ranijim zbirkama, naročito onim reakcijama na sramoslovlje u Riječniku iz 1818. godine, Vuk ponavlja Kopitaru i Grimu da je izostavio 50 pjesama, dakako ljubavnih u najvećoj mjeri, iz bojazni da su slobodne i nedovoljno pobožne. Za tekstove oko kojih se kolebao, Vuk je zatražio mišljenje svojih prijatelja i saradnika, brižno vodeći računa o svakoj riječi, ali sa namjerom da se ne odrekne pjesama. U svatovskoj pjesmi, kad već hoće da pođu, javljaju se stabilni simbolički parovi mladoženja Ruža, djevojka Ruzmarin, što je povuklo za sobom i druge dosljedno izvedene zamjene. Otud su neki stihovi mogli izazvati neželjene asocijacije. Mlad mladoženja, ružo rumena. Predado smo ti struk ruzmarina. Često zalivaj struk ruzmarina, da ne uvene struk ruzmarina. Uz ovaj primjer Vuk je dao komentar. Ja sam ovu, misli se na ovu pjesmu, prepisao djevojaka u Bačkoj i mislim zaista da je pravi i opšti smisao zalivati cvijet da ne uvene. Uz ovaj primjer Vuk je dao komentar. Ja sam ovu, misli se na ovu pjesmu, prepisao djevojaka u Bačkoj i mislim zaista da je pravi i opšti smisao zalivati cvijet da ne uvene, a može koji drugo zalivanje misliti. Meni je zanimljivo vaše sagledavanje i imenovanje folklorne erotike kao nadžanrovskih prikrivenih kodova. Tako da bih voljela da to pojasnite našim slušalcima kao i značenje pojedinih učestalih poetskih metafora s prikrivenim erotskim sadržajem, pa kao što su razbijanje krčaga, zamućivanje vode, ključ i brava, tkanje, čega još tamo ima, oranje, gara, mrkati, eto da vidimo kako to da sagledamo. Metaforička značenja opstaju i izvan obrednog konteksta, prilagođavajući se specifičnim zahtjevima poetičkih normi i mogu se predstaviti kao niz varijeteta, pri čemu ona osnovna crta, jezgro, metafore, ostaju u većoj ili manjoj mjeri prepoznatljivo. Književno načelo oneobičavanja, na koje su ukazivali i ruski formalisti, očigledno funkcioniše i u folkloru, odnosno u folklornim tekstovima. I to upravo na estetskom planu, što je i specifičan paradoks, budući da estetska funkcija nije dominantna funkcija u folklornim tekstovima. Ovo se manifestuje kao razotkrivanje prikrivenih erotskih sadržaja u dobro poznatim predmetima i svakodnevnim situacijama, dakle kao što su razbijanje krčaga, šta ste još spomenuli, ključ i brava, tkanje, prerušavanje. Razbijanje krčaga, odnosno posuda za vodu, ima svoje mjesto i u svadbenom obredu.
Zabilježeno je da veče uoči svadbe, praćena drugaricama, djevojka odlazi da posljednji put donese vodu za roditeljsku kuću, nakon čega se posude razbijaju, kako bi se u kontekstu svadbe kao obreda prilaza naglasio prekid kontinuiteta i promjena statusa. Razbijeni krčak kao metafora seksualnog iskustva sugeriše da povratka nema. Da isto više ne može biti i da nad prolivenim mlijekom ne vrijedi plakati. Da ne spominjem onu izreku koja nam je u ovom trenutku svima na umu, a koja bi u datim okolnostima trebalo ipak da ostane neiskazana. Ralo i oranje, ključ i brava povezani su idejom penetracije, s tim da svaku bravu otvara samo jedan jedinstveni ključ, čime se svakako postiže dodatna semantička dimenzija ili nova neka mogućnost za dodatna tumačenja. Prerušavanje, izvolite. Ima još jedna zanimljivost, kažu dolaze roditelji mladini ujutru, posle prve bračne noći i ukoliko taj krčak nije mladić razbio, onda oni ne budu posluženi. I najveći krivac za to je uvek majka. Tako da je i to baš bilo zanimljivo u vašoj knjizi. Prerušavanje je također veoma interesantan motiv koji se isto tako tumači sa mnogo argumenata i uz podršku mnogobrojnih primjera, isto tako u kontekstu recimo ženske inicijacije. Dakle, ta privremena zamjena identiteta na liniji rodnih uloga, govorimo o prerušavanju djevojke recimo u mladića, je motiv koji generiše spektar sižetnih modela, od kojih je možda najpoznatiji onaj junak djevojka ili Delija djevojka. Ovaj motiv često u obrednoj i mitološkoj, kao i u narativnoj poeziji, sa ljubavnom i porodičnom tematikom, u svojoj osnovi ima mit o Amazonkama koliko i mit o androginu. Nezaustavljiva snaga adolescentskog rasta i razvoja, kao i spoznaja vlastite seksualnosti, oblikuju raznovrsne sižene modele koje uprkos raznolikosti pojavljuje ta najava svadbe u epilogu, što je najčešće i spona koja će dakle povezati ove raznovrsne tekstove. Motiv tkanja, predenja, veza, pletenja i uopšte ženskog ručnog rada pokazuje i kako se arhetip ženske seksualnosti koji se gradi oko ovih motiva, razlomljen i fragmentaran, javlja i u formi nama savremene lascivne kafanske pjesme, prateći ideju vezivanja falusnog simbola za dominantnu aktivnost priređivanja. Svirač gudalo, na primjer kao orač ralo, kao lovac koplje, kao ratnik sablja. Svetlana Slapšak piše o tome kako slike i značenja koja su se oko tkanja umnožavala uspostavljaju neke veoma bitne razlike između identiteta polova i obilježavaju važne mitološke priče koje su s tim povezane. Žene se na grčkim vazama pojavljuju sa vretenima, preslicama, pred razbojem, sa keramičkim pomagalom na koljenu koje pomaže navijanju vune. Očuvane su takve natkoljenice, često oslikane prizorima sa svadbe. Zbog preplitanja niti i dva pravca tkanja, osnove i vođene niti, pasivne i aktivne odlike, tkanje je nesumnjivo vezano sa seksualnim odnosom. Na tom fonu se može sagledati tumačenje slike iz bajke Trnoružica, koju je ponudio Bruno Bettelheim, gdje se proročanstvo o inicijacijskoj u suštini smrti nužno ispunjava kada djevojka navrši 16 godina. Zabranjena odaja, starija ženska osoba koja posreduje spoznaji prirode i svrhe vretena, upućuju na iskustvo defloracije, najavljuju svadbu u epilogu, kao što u bajci Snježana i 7 patuljaka one 3 kapi krvi nakon uboda iglom kraljici Vezilji najavljuju iskustvo materinstva koji slijedi nakon iskustva menstruacije i defloracije. Ojkača i ravna pjesma, da postignemo za etnomuzikološkim terminima za označavanje folklornih žanrova, pojačavaju ovaj utisak, naročito u primjerima koji zasnivaju metaforički iskaz na
anatomiji tkalačkog razboja te organizaciji poslova u vezi sa izradom tekstila koja se odnosi na aktere i na vrijeme. Pritom je upravo humor začin koji ne samo da estetizuje temu, nego i omogućava otkrivanje karnevaleskno izokrenutog patrijarhalnog svijeta. Nemoj mene, ženo, biti, ja ću tebi dobar biti. Ja ću tebi udjevati i u cijevi i u zjevi. Pri čemu su i cijevi i zjevi zapravo elementi tkalačkog razvoja. Dakle, ovdje vidimo i inverziju rodnih uloga i zapravo aluziju na sferu seksualnog koja se konkretizuje elementima tkalačkog razvoja. Uobličeni kroz matrijarhalni narativ o Mojrama, Parkama, Suđajama, ali i kroz mitsku priču o Arahni i njenom hibrisu, te epsku metaforu o Penelopinom tkanju, zatim prihvaćen kao semantička osnova za konstituisanje arahnologije, kako nam pojašnjavaju Bužinska i Markovski. Arhetip prelje, odnosno tkalje, se u savremenim teorijama književnosti i kulture dovodi u vezu sa ženskim pismom. Uočen između ovih teorijskih načela prostor na međi muških, narativnih i ženskih, mahom obrednih pjesama, razotkriva se u antropološkoj perspektivi kao ključno mjesto definisanja i preispitivanja rodnih uloga. Budući da problemi seksualnosti imaju značajan udio u tematskom repertoaru, na primjer, haremskih pričalica, kako je pripovjedne pjesme o porodičnim odnosima i ljubavnim zgodama nazivao Nikola Andrić. Ženska solidarnost u patrijarhalnom okruženju počiva na razumijevanju i na razmjeni iskustva, pa i onog intimnog i erotskog, pri čemu narativni kontekst priča iz života biva uobličen u svojevrstan egzempl. Važno je naglasiti da estetska funkcija nije dominantna u folkloru, kako nam objašnjavaju Jakobson i Bogatirjov u tekstu Folklor kao naročit oblik stvaralaštva. Proces estetizacije usmenopoetskih tekstova u domenu je sekundarne, čitalačke recepcije i iznova se može sagledati kao put od obredne do poetske metafore, pri čemu bi trebalo poći od zapažanja da nedovoljna upućenost u kontekst tradicijske kulture i simboličke manifestacije koje proističu iz ritualno-mitskog osmišljavanja svijeta preobraća iskonsku metaforičnost usmenopoetskog teksta u kriptogramski kod, imanentan književnom posredovanju erotskog. Poštovani slušalci, imali ste priliku da poslušate prvi podcast na temu Folklorni erotikon autorke Jelenke Pandurević. Ukoliko smo vas zainteresovale da poslušate nastavak našeg razgovora, to možete učiniti u drugom podcastu na istu temu. Do slušanja.